Dobro večer. Kao i svaki put i ovaj put se pojavljujemo nekoliko minuta ranije da biste se vi okupili na već popularnoj Ibrakadabra televiziji, a večeras ćemo imati jednu priču koja zasigurno neće ostaviti nikoga ni ovdje u Europi, ni u Novom Zelandu, ni u Americi, ni u Rusiji, ni u Kini, nikoga nećemo ostaviti, a da se dobro neće zamisliti nad svem što nam se dešavalo. Večerašnja priča. Prvo, da pozdravim mog velikog prijatelja pčelara Ivana, koji će nam ubrzo da napravi eksperimente sa CO2, te ćemo moći sa sigurnim koracima da postavljamo hipotezu. Večeras je moguće da ugostimo dvije osobe, dva gosta. Od te dvije osobe jedna me jako mnogo voli, a jedna me jako mnogo mrzi. Ova što me mrzi, baš bih volio da dođe večeras, kaže da želi da direktno na live meni ocrni pred vama. Pa da vidimo šta će nam to ta gospođa da donese toliko bitno o meni da će promijeniti vaše mišljenje o meni. Ok? Pustit ćemo je u live ako dođe. Ako ne dođe, mi ćemo da se zadovoljimo i sa našom pričom o ulozi Aleksandra Makedonskog. Opustit ću te, Aleksandra, kad bude, jel to, ja ne znam, ja mislim da je to preko Vlado na tom telefonu, ja stvarno ne znam, ali će večerašnja priča izgledati skroz drugačije. Evo, ja je čekam, rekla mi je prije 5 minuta da će doći, da će se ubaciti u live, ta gospođa, koja ima toliko tih prljavih kao po njoj radnji koje sam ja radio s vama, a ona kaže da sam ja to s vama radio i da ste vi jedna skupina glupih ljudi koji mene prate. Evo, to su njene riječi, ne moje, stvarno, nikad to ne bi mi bilo na pameti da kažem. To vam je gospođa poručila. Ta ista gospođa koja je bila sa mnom u vezi, njoj i njenima smeta to što sam ja 59 godina, a istovremeno nekoliko mjeseci poslije mene je imala jednog doktora, isto tako 59 godina star, mislim sad sam ja 59, tad nisam bio, ali joj to nije smetalo. I onda na moje pitanje zašto ti to ne smeta, ona je odgovorila da je on društveno podoban. Društveno podoban znači 3, a vi znate da ja nemam dlake na jeziku. Znači 3 stvari. On nije Turčin, pošto mene u Hrvatskoj nazivaju da sam ja Turčin i njena obitelj i svi njeni prijatelji. To sam im ja smrtni neprijatelj broj 1, ili ja sam Bosanac intelektualan, a oni su navikli da Bosanci budu glupi. Druga stvar je ta što ja nisam doktor. I treća stvar, evo samo Ceco da završimo ovo, jer rekla je da će doći ovdje ovaj live pa da malo se porešetamo. I treća stvar je u tome što ja sve ljude na ovome svijetu poštujem po onome što oni urade. Evo je, ajde sada lutko moja, evo slobodno uđi, ja ću te pustiti, zaustavit ću ovu večerašnju priču, evo. Dođi da pričamo malo. Ajde. Znači, to je, da ponovim, ta razlog je zato što sam Turčin, to jest zato što sam musliman, to je jedna velika prepreka za sve Hrvate. Jer oni su navikli da njima u Zagrebu rade bauštelci, Bosanci i da Bosanci nisu pametni. To je problem.
Ovdje je najveći problem to što nas ponižavaju kao ljude. Zaboli mene za doktorom. Nego sav sam svoj život posvetio da budem za ovu zemlju, uključujući i tu jebenu Hrvatsku. Neka mi oproste svi ljudi iz Hrvatske koji ne misle tako. Ali mnogo ih misli da smo mi drugoklasni ljudi. Ovu večeras emisiju poklanjam vama, da shvatate da mi nismo drugoklasni i da imamo nešto ovdje. A slobodno dođi, pusti, ja ću to odmah pustiti unutra u live. Da vidim šta imaš ti to da kažeš, da sam ja to sa ovim svojim ljudima koji mene prate radio tako prljavo. Šta sam ja to od njih uzeo, kad sam ja to od njih uzeo pare, ko meni to šta platio od njih? Ko? Kad? I gdje? Ajmo sad. Nećemo se više na tom zadržavati. Ta je priča prošla. Znači, shvatite jednom za sva vremena. Svi ljudi iz ex-Jugoslavije su dovoljno pametni, bez obzira na religiju, nacionalnost i pripadnost bilo koje sekti. Svi su isti ljudi. A to što je neki kurac tamo, da oprostite, doktor, zaboli mene za doktorom, znate. Ja sam doktor za sebe. Evo, završili smo to. Neću više, onda ja odem tamo gdje ne treba. Obećao sam večeras nešto sasvim drugo. I to drugo ćemo i pričati. Završio sam ovu priču što sam imao. Ta osoba je još tu. Pozivam je da dođe, da se uključi. Da ne šuti da oprostite. Znate. Sad ćemo uključiti u 5. brzinu jer ovo što ću vam reći je stvarno na jednom sasvim drugom nivou. Ovo mi je doktoru i ovo mi kad je neko doktor onda nije problem, a kad je neko Ibrahim Mešinović onda je problem, znaš, o tome neću da pričam, to je tako nisko. To je niže od, ne znam, niže od Vučića. Evo, Vučić s ovim studentima, jedni kampuju, drugi ne kampuju, on je veći od tog što su oni govorili da je podoban doktor. Nije oni, ona i njena familija, svi zajedno. Ali zaboravimo sad, stvarno mi je dosta toga. Kada sam držao predavanje, evo sad ćemo brzo da idemo ovo, pa ću uključiti Vladu. Kada sam držao predavanje u Beogradu, znam Vlada, znam, samo malo sačekaj. Samo sačekaj da ja napravim jedan uvod, pa ćeš ti onda da se ubaciš. Ovaj dio ćemo isjeći poslije za YouTube-a, nije ovo za YouTube-a. Ovo što sam imao da kažem, rekao sam u represiji, zato što sam mnogo ovih dana doživljavao vrlo zločestih stvari. I pitao sam vas sviju prije neki dan da napravimo referendum i da kažete mi svi da li želite mene da slušate ili ne. Jer ja sam došao u jednu situaciju gdje mene ljudi psuju zbog moje vjere, psuju me zbog moje nacije, psuju me zbog mog izgleda i nikome nikako da ugodim. Nikome. I onda sam ja odlučio da kažem stop, nema više ugađanja. Sad me zaboli uvo. Da li se nekome sviđa ili ne sviđa. Imate, pricite dugme na ovom vašem mobilnom telefonu i odite na neki drugi kanal. Uživajte tamo. Uživajte kod svojih. Veličajte vaše dokle god hoćete. Ja veličati nikoga neću. Ajmo sada. Kad sam bio u Beogradu, pošto sam držao predavanje na BK univerzitetu, onda sam ja od strane ovih teslijanaca dobio poziv da idem na, kako se zove to, na akademiju, tu beogradsku, i onda sam ja u akademiji dobio tu veliku počast da sam bio spomenut i da su zbog tih nekih, ja ne želim da govorim o tome, od tog nekog sponzorstva koje sam ja napravio prema Teslinjancima, i onda su oni meni dali zahvalnicu koja se nalazi tu gore. I ja sam na tom prijemu upoznao jednu gospođu koja je jako bitna za ovu priču. Ta gospođa se zove Vesna De Vinci. Jedna kontroverzna ličnost koja
je bila kao i ja šikanirana po raznim medijima zbog nekih raznih učešća i tako dalje, i ja se u to ne želim miješati. Za mene ne postoje ljudi, bratevi i sestre od nekih ljudi kao što trpaju Velimira Abramovića zbog njegove sestre. On je za mene dobar naučnik i uvijek ću to tvrditi. I uvijek ću sjesti sa njim u tom kafiću Mandi. I uvijek ću im pomoći kao što sam i rekao da ću im pomoći. Ja ne pomažem Abramoviću, ja ne pomažem Marjanoviću, ja pomažem institutu Nikola Tesla. Jer jednog dana će neko dijete da pogleda te skenirane dokumente i upalit će mu se kliker u glavi i napravit ćemo novog Teslu. To je moje životno djelo. A ja se, drugovi i drugarice, ponosim s tim što se zove Mešinović Ibrahim. A vi mene volili ili mrzili? Apsolutno me ne interesuje. I zašto je bitno kod ove gospođe, ja ću to poslije staviti u ovaj opis dole u komentar, bitna je stvar, ja mislim da vi to možete da vidite sa mog iPada. Evo, vidite to. To je Vinčansko pismo. Ja mislim da vi to svi možete da vidite. Na tom pismu piše ovako. Znači, to stoji na njenoj kartici. I na tom pismu piše ovako. Sa desna na lijevo. Život je ljubav. A ljubav je Bog. Zanimljivo. Isto tako. Prije nekoliko dana, ako ne jednu sedmicu, ja se lako, vrlo teško izgubim s vremenom. Jedna me je djevojka, to jest mlađa žena, kontaktirala i želim da vam pročitam njeno pismo i neću spominjati njeno prezime, samo ću joj reći ime. Gospodine Mešinović, ja sam prvi put čula o vama jer mi je mama poslala vaš zadnji video. Ja sam iz Makedonije i htjela bi vas pitati, jeste li čuli o teoriju da je treći jezik na Rosetta Stone zapravo drevno makedonsko zbog Ptolemejske dinastije, koji je vaše mišljenje o tome? Ja lično smatram da je nekako i logično, jer je Ptolemejska dinastija bila na vlasti, a da nema svoje pismo, a i onako je čudna oficijalna varijanta da je zastupnik starogrčki egipatski narod, što god to treba da znači. Ovom pismu se počela vrtiti večerašnja priča. Znači, Rosetta Stone vam je onako nešto slično, da spomenem ime, Martina se zove ova moja draga gospođa, mislim da je gospođa pošto ima dijete sa sobom, i Martina nam je poslala tu ideju. Znači, šta se radi? Kao što je za vrijeme Drugog svjetskog rata enigma bila ta koja je dešifrovala iz jednog univerzuma informacija u drugi univerzum informacija, i ko je posjedovao tu enigmu? Posjedovao je konce rata. Vidite, 1799. godine dolazi jedan mladi francuski vojnik i otkriva u Rozeti u Egiptu jednu bazaltnu ploču koja je na sebi imala 3 poruke. Jedna je poruka bila napisana na hieroglifima, druga poruka je bila napisana na jednom pismu koje su proglasili delta pismom. Da bi bio jasniji, sad ću vam reći tačno kako se zove to pismo, ali se to pismo koristilo u delti Nila. Znači da je i to bilo egipatsko pismo. To je ovo čemu ova mlada gospođa govori. I treće pismo koje je bilo napisano je bilo na starogrčkom. To pismo između hieroglifa i između starogrčkog se nije imalo nikakvog podsticaja da nastane. Jer u delti Nila
je govoreno, pisano i rađeno isto kao i u Egiptu. Pa je sad ta Rosetta Stone ostala kao jedan spomenik koji nam omogućava da prođemo istorijski iz jedne kulture, iz jedne civilizacije u drugu kulturu, u drugu civilizaciju. Sad ćemo uključiti našeg brata. Evo, ja mislim da je on tu. Ja mislim da je tu on. Sad ćemo se pojaviti. I ja ću, pošto je on stvarno mnogo jači za... Ovdje se radi samo o tome, pošto sam ja danas išao, evo, ja mislim da on dolazi sad. Da li se čujemo, prijatelju? Da. Ja te ne vidim i slaba ti je linija. Sad ćemo. Da li je sad dobro? Nije, prijatelju. Dajte dobro. Znači, o čemu se radi u ovom čitavom projektu? Samo ti namještaj, ja ću još da uvodim u tvoju priču. O čemu se radi u ovom čitavom projektu? Znači, treba se sad da pogleda. Pošto sam ja danas na Wikipediji pretraživao informacije, onda sam ja htio da vama kažem, ok, ta informacija je ovakva. U Wikipediji se govori da je Makedonija, ta Makedonija koja je izrodila Aleksandra Makedonskog, u stvari grčka provincija. Dobro, obratite pažnju, braćo, sestre, kako god hoćete da vas nazovem. Drugovi, drugarice, gospodo, gospođe. Makedonija nikad nije bila grčka provincija. Nikad. Niti će biti. Druga stvar. Ja sam tražio koja je civilizacija nastala prije. Makedonija ili Grčka. S tim što u tu jednačinu nisam postavio Vinču. Jer svi zaboravljaju da je Vinča isto godište kao i Vede u Indiji. Čak su vedski jezik jako sličan starosrpskom. A taj starosrpski je opet povukao svoje korijene iz tog panonskog jezika. Ja neću da kažem slavenskog, nisam Slaven, ja sam Panonac. I s tim se ponosim. I glupi Bosanac, tim se još više ponosim. I mješavna sam između bukve i medvjeda. Za sve ove kockaste, ja sam mješavna između bukve i medvjeda i tim se, braćo, drugovi, gospodo, najviše ponosim. Pa nije vam Krleža džabe rekao, sačuvaj me Bože, od hrvatske kulture i srpskog junaštva i bosanske dobrote. Mi čekamo vladu. Znači sad se tu čeka, sad se tu očekuje da se rasplete priča. Za mene najbitnija priča je ovo. Pošto mi svi dobro znamo da je grčka filozofija, takozvana grčka, donešena u Egipat, ali da je po njima, po Wikipediji, u stvari ona vukla i crpila inspiracije iz egipatske kulture. U to vrijeme Egipat je bio na najvećem mogućem nivou svoje tehnologije. U stvari Egipat je opadao sa tehnologijom, ali pa evo čekam ja vladu. Dobro je, pogledaj Igora. Pa gdje si? Nemaš ni slike, ni svijet, ni tona. Ima, praći, gleda se sve, kod mene se sve vidi. Pa kako imaš kad te ja ne vidim, prijatelju? Ja te vidim i Pa čujem.
normalno da ti mene vidiš, ali ja nisam bitan, ti si bitan. Ma, Dobro, evo, mi ćemo ići da- dalje, ja se nadam da će Vlado ovo za nekoliko minuta da riješi, a mi idemo dalje. Da li vi vidite Vladu? Evo, pitam gledalce, da li vi vidite, ok, mi vidimo, super, super, jel ga čujete dobro? Jel čujete dobro Vladu? Nije bitan, nisam bitan ja. Da li je dobro? Da. Dobro, odlično. Evo ovako, znači oni te čuju, ja te ne čujem. Ja ću pogađati šta ti kažeš, a oni će te dobro čuti. Ovako, Vlado, mi ćemo večeras pokušati sa tvojom pomoću da riješimo jednu staru zagonetku, a ta zagonetka glasi: ko je stariji, Makedonija ili Grčka? I da li ti posjeduješ bilo kakve teorije da bi se to razriješilo? Evo, ja ću ti sad dati mikrofon, ti govori, a ja ću da ćutim. Dobro večer, da li se čujemo prvo dobro? Super. Znači ovako, za da dođemo do istine prave i da dođemo do ona šta mi želimo, treba da se vratimo mnogo nazad. Znači treba da se vratimo kod onaj ko je odavde od Balkanu došao do Indije i one dete za koje pričamo je mitološki Dionis koji go ima i kao Osiris, a njegov sin je Makedon. Prva teritorija u kome je bio kralj, car Makedon je teritorija Emateje. U to vreme nije postojala Grčka, u to vreme kad je započeo proces nasazivanja, kad je započeo proces za Makedonije, jer po državi, po caru, država se narekuje Makedon, Makedonija, a svih poeta i istorijskih dokumenta dokazuje da je oblast Emateja je bila u Paoniju ili u Peoniju. To znači da ne može da bude Grčka starija od Makedonije, jer u to vreme kad je Makedonija postala deo južnim delom dole u Grčkom, imao drugo ime, a njegovo ime je bio Jasonija ili Jasi ili Jasionci. To znači da je Mateja locirano na tlu današnje istočne Makedonije, odnosno gde je bila oblast Emateja, koja je bila oblast u Paoniju, u Peoniju. To je ova prva teritorija koja je imala pod svoje vodstvo Makedon, zatim su se priključili Trakijci i onda na kraju onaj dolni deo u grčkom današnjom Jasionci. To znači da teritorija Makedonija je oblast današnje Makedonije, oblast današnja Bugarska i oblast današnja Grčka, ali moramo da se vodimo po geologije kakva je bila tada, jer u tom vremenskom periodu Bijelo more je bilo do današnje teritorije Makedonije, do Štipa. I kako se povukla voda, tako i Makedonci su spadali po nju, a to je današnji Solun. To znači da Grčka ne može da bude starija od Makedonija. Odlično. Evo, molim te, sad sam ja pronašao, ostani na vezi, sad sam ja pronašao na internetu ovako, šta kaže. The decree shall be incredible at steel and hard stone in secret hieroglyphic
Znači, prvo pismo je bilo su hieroglifik. Drugo, nativ, demotik. Taj demotik, to pismo demotik je u stvari to pismo koji sad pravi probleme. Jer oni govore da je demotik pismo te delte Nila, a i zadnje pismo je grčko pismo. Sad, ova mlada dama koja je meni poslala ovu poruku, meni je poslala i jedan PDF file u kojem se govori na najvišem nivou šta je zapravo dokaz da je taj dometik, to pismo, da je u stvari to staromakedonsko pismo, a ono povlači korijene još od vinčanske civilizacije. Daću riječ ponovo Vladi, ali sam želio ovo da napomenem mnogo puta. Vinčanska civilizacija nije imala oružje, jer nije imala potrebe za ratovanjem. Vinčanska civilizacija je se bavila trgovinom i 5000 godina, a i tu su nam maznuli najmanje 2000 godina, prije Krista su imali tehnologiju obrade metala. Što znači da je vinčanska tehnologija u to vrijeme bila čak po zvaničnim podacima ispred egipatske tehnologije. Pa je po meni jako glupo da Grci idu po inspiraciju u Egipat, a tu im je pod nosom Vinča. Ako su Grci toliko stari. Druga stvar, ako se Vinča bavila sa trgovinom, na šta ja ovdje aludiram? Ja ovdje aludiram da naša Vinča, naši pradjedovi i prabake nisu nigdje otišli i nisu se zatrli, nego su se sublimirali kroz Makedonsko carstvo, kroz Srpska carstva, Hrvatska carstva, Dubrovačko carstvo, stvarajući jedan narod, ne 6 naroda, nego samo jedan narod. A taj narod sam ja i vas 95 koji me u ovom trenutku gleda. Dragi brate Vlado, znači sad znaš o čemu se radi, daj molim te uključi se ponovo sa još više činjenica. Znači ovako, mi se slažemo i sa pismom. Nešto se gubi. Mi se slažemo i sa pismom. To pismo koje je bilo odavde, mi go znamo kako pismo Kline. Ja ću sada za prvi put da dam dokaze, jer ovo pismo je pismo koje šta je imao i je poznato docnije kao Vesta pismo i pismo koje ne slučajno Aleksandrov Makedonskog, ne veliki, kao što kaže Uminato Semira, danas kaže Makedonskog. Znači ovo pismo i zato Aleksandar Makedonskog daje mnogo počeste na Kir prvom. A to znači da naša kultura, naše pismo odavde preko ceo Balkan je nosimo niz ceo svet. Ovo pismo je pismo Kline, a dok ovo drugo pismo koje se meša sa grčkom je tursko pismo ili latinsko pismo, pismo koje u dočnem
vremenskom periodu imamo dokaza da od njega je nastala i kirilica. Znači, etorsko pismo ne može da bude ovo pismo koje što je danas u Vinčnom, koje što je danas na tlu Makedonije, a mi imamo dokaza i jaz kao Vlada Pavlov i mogu slobodno da kažem da pred jedna godina u neki izmislen pretres za nadri lekara su otmili od mene, to jest Uvara Kočani, jednostavno ih ukrala dve ploče, jedna je bila Cveće života, a druga je bila ovo pismo za koje večeras pričam s vama, brate Ibra. Znači, tačnije pred jedna godina imao sam velikom torturu od vlade na Republike Makedonije tadašnje i jedno veliko zlostoričko udruženje koje traje do dan danas i mogu slobodno da kažem da su ukradene dve ploče iz doma gde smo ih mi čuvali i ovdje imamo sve dokaze za ovo veće, za sve ovo što pričamo. Znači, radi se za najstariji dokaz Cveće života, izrađen iz kvarca, a mi znamo koliko temperatura treba da ima kvarc za da oni mogu da ga tope i lije u kalapima. Još jednom, ovih dokaza, tačno pred jedna godina, Uvara Kočani ih ukrala od nama u jedan naračeni pretres gde se još vodi hajka protiv Vlada Pavlova kao nadri lekara, kao uzmamnika i ne znam šta li ne. Zato mnogo mi je jasno ovo što pričaš i znam da neko ne želi ova večer da bude uspješno, ali naprotiv, ova će da bude atomska bomba za ceo Balkan i niko ne može na nama ništa. Znači, isto Vlada Pavlov ima dokaza, a to ćemo ja i ti da sredimo, gde ćeš prvo ti kad dođeš kad dođeš u Makedoniju u Kočanjima kod mene, imat ćeš prilika da tada imat ćemo malo više vremena i ići ćemo na toj lokaliteta koji što je graden spomenik od Nov, a spomenik slobode za dva partizana imamo najskupi spomenik u ceo svet od bitke protiv fašizma u Kočanjima. A spomenik je izgrađen i zapečatan ulaz piramide. Isto tako, ovdje ćeš imati mnogo dokaza od dok se gradio spomenik, imam slike od slikara koji što je slikao što je pronađeno i nažalost moram da priznam imam mnogo dokaza da odavde su odnesene u Vinče mnogo artefakata i su prodadene od one koji što je go je gradio, danas upokojen Gligor Čemerski. I spomenik je građen na lokalitetu Lukubije, na piramide, uništena do pola i gde se vidi mozaiki, one scenarije od drevne naše kulture mikenske, minojske, s onim mozaicima se vidi da ovde mnogo veliko umešava prste oni koji su vladatelji sveta, a to je Sionski priorat. Jer ne verujem da Gligor Čemerski da je to uradio, jer ovde na vistini imamo mnogo dokaza i bit će mi drago kad vidiš tih slika da mnogo artefakta u Vinči su od Kočanima. Hvala ti, Vlado. Evo, ja ću sad nekoliko riječi reći, pa ću opet prebaciti fokus na Vladu. Ovako, ja sam naime danas razgovarao sa Vesnom Da Vinci i ona je pristala da bude isto tako moj gost na mojoj televiziji, ali ja sam je zamolio, pošto je ona bila zadnji, moramo da se ponosimo i sa ovim. Vesna je bila zadnja osoba koja je intervjuisala Gaddafija. Gaddafi, mi svi vrlo dobro znamo šta je bio njegov cilj, da je on htio da ozeleni Libiju. Druga stvar koja je nama jako bitna, jako u ovom trenutku bitna, a ja stegnem srce i izađem sa teorijom. Izaću večeras sa svojom teorijom koju ću pokušati da dokažem filmom
a to je teorija da se poslije zadnjeg ledenog doba i čak i u vrijeme istog, zbog malo blaže klime na terenima Helma ili Balkana ili SFRJ, kako god hoćete, meni se sviđa ovo Titino, izgradila civilizacija. Ta civilizacija može biti i zadnji preživjeli iz Atlantide. I ta civilizacija Atlantiđana je počela da prenosi svoje znanje na manje razvijene civilizacije, pa tako istovremeno imamo i krapinskog čovjeka u Hrvatskoj, a imamo i super razvijenu civilizaciju Atlantiđana. Mnogo sam filmova pogledao, mnogo sam knjiga pročitao, da bih vam večeras ovako javno iznio tvrdnju da su zadnji Atlantiđani u stvari započeli razvoj civilizacije na terenima današnje bivše Jugoslavije izgradnjom piramide u Visokom. Ja sam 4 godine sumnjao u piramidu, ali sam se onda sreo sa Vladom, pa sam onda vidio da postoji rtanje. I onda sam shvatio sa svim srcem svojim da ja ne pripadam slavenskom narodu. Ja nisam brat sa Poljakom, ni sa Rusom. Ja sam brat sa vas 100 koji sad vidim u mom ekraniću, jer znam da vi potičete odavde. Moja životna želja je da pomognem izgradnju instituta Nikola Tesla, da neko dijete pobudimo i napravimo novog genija i da za jednom za sva vremena skinemo prljavštinu sa naših predaka. Pa nazovite me kako god hoćete, ali ja ću se za to boriti. Znači, civilizacija koja je nastala u Bosni i Hercegovini je bila istovremeno i sa Rtanjskom, i sa Kočanskom, i sa Hrvatskom piramidom. Te piramide su bile izgrađene zbog drugih potreba i na drugačiji način. Piramide u Egiptu su građena na rezonantnim potrebama. Naše su piramide građene zato što smo imali vrlo dobro jezero koje je bilo tu, pa je ono svojim probojem napravili, jer te civilizacije su znale da će Kakanjsko jezero da probije. I iskoristili su taj moment u istoriji da stvore energetsku piramidu. Ja predajem sada riječ Vladi, jer on zna priču o piramidi sunca iz Makedonije. Evo, Vlado, na tebi je red. Znači, ovako, tačnije pred decenije i oko, pred 15 godinama, sam imao jedno intervju u Makedonije i su me pitali za Atlantidom. Ja sam rekao ovako, Atlantida postoji i mi živimo balkanskim narodima na Atlantidom. To znači da ove piramide koje su građene, ja sam prvi koji su se protistavili na Semir Osmanagić. Jer on nikad nije priznao da u Makedoniji ima piramide, već Tomulusa. I do dan danas neće on sa mnom da priča na ta tema. Za mene piramide su ionizatora, jer u tom vremenskom periodu je bilo veliko trovenje, je bilo veliko zagađivanje iz atmosfere. I ove piramide najprvo su bile ionizatora,
a potom, a isto tako imamo i drugi vrsti piramida koje su bile vodorodne elektrane. Znači, ono što se gradilo ovde u vreme Atlantidi, to je fantastika za svih nas. Mi, ova generacija Arijevska peta, smo najglupija civilizacija od svih prethodnih civilizacija. Ja mogu slobodno da kažem u početku, pred 15 godina kad sam počeo sa istraživanjem, da sam imao dokazima za Atlantide, ali veruj mi danas imamo velikih dokaza povezanih sa Lumerijancima, mnogo pred Atlantiđanima. I kod nama je ono što se gradi u Makedoniji, što su gradili u to vreme, imamo piramida koje su izgrađena po Orionu. Znači kako je gore, tako je dole. Imamo piramida izgrađena po Rigelu, imamo piramida Sunca, imamo piramida Meseca. Jedinstveni dokaz koji što ja sam potvrđio u letnom ravnodnevnicu 21. juna, gde se vidi kad zalazi sunce, piramida Meseca je cela bila u senku. To do sada nije dokazano u Bosni, a to smo mi već u Makedoniji napravili. Jedini problem kod nama, opet ću da kažem pred svih vas, zamislite, naša piramida Sunca je puna sa blatom i tamo je đubrište, deponija u Fočanima. I zato ima mnogo aktivnosti koje moramo, dok želimo da predstavimo ovo pred ceo svet, odakle je sve počelo, od nama, od ceo Balkan i u vreme gde ceo sever je bio u ledenom dobu, ovde su bili vulkanima i ovde je počeo prvi život na tlu Balkana današnjog, odakle imamo svih istih dokaza, zato i piramida u Visoko i Rtan i piramida u Kočanima, imamo piramida i u Bihaću, evo za prvi put objavljam pred vama i to sam radio još prije 10 godina sa bliži saradnicima na Semir Osmanajgić, ako me čuje, evo ih pozdravljam. Znači imamo mnogo podzemnih tunela u Bihaću isto tako, imamo u Kočanima podzemnim tunelima, imamo u Rtanju, evo i od ovde za prvi put objavljam da nije samo jedna piramida u Rtanju, kod Rtanja ima još jedna i oni simbolizuju ogan Oriona. Znači, Soko Banja je povezana sa Fočanima. Ja te molim, Vlado, evo sad su mi javili neki gledaoci da zbog tog što previše glasno govoriš, dolazi do mikrofonije, molim te malo spusti i uspori, ne mogu te razumijeti. Dobro. Može? Može nastaviti slobodno, samo spusti ton i nemoj brzati. Znači, Soko Banja je povezana sa Kočanima u Makedoniji. Gde ima termalnih izvora, gde su bile banje, je mesto gde je počelo sve. Ne smemo da zaboravimo da život na zemlju, da nastane, mora da imamo prvo božjstvo, a to je eter. Ja za prvi put objavljujem, a sam najavio i sam upisao mnogo puta. U svih mojih istraživačkih dejnostima, eter je negativni jon. I da svih piramida moraju da imaju orgonskom piramidu, orgonskom generatoru, koji što je bio potreban kao ionizatora za pročišćenje na vazduha. Ako mi ne se objedinimo da vratimo sve ovo što je bilo u vreme Atlantide, mi ćemo da uništimo najprije eter, to je negativni jon. A to najdobro zna pčelara
Jer pčele, ako nema negativnog jona, oni umiraju. A i mi ljudi, negativan jon ili eter se povezuje, znamo svi, sa 4 osnovnih elementa. Ova vrlina i ovo znanje imao je Aleksandar Makedonska, imao i biblijski Isus Hrista. Ili za mene, to je sin Kleopatra VII, Emanuel Cezarion. Znači moramo da vratimo orgonskih vrlovima na svih ovih piramida koji su bili na Balkanu. Moramo da oživimo eter, jer bez etera mi imamo ovde veliki problem. A to problem je prizemljeni ozon. Mi, prizemljeni ozon, ako dozvolimo i još dalje da ide ovako, mi ćemo da izumremo svi iz kancera, ama ne kancer onaj koji što se pojavio, na kogu mu su potrebnih 10 godina, već brzi kancer. Zašto? Zato što ovaj CO2, ovaj sulfurni dioksid, i zato mnogi kaže, u cijela Jugoslavija nekadašnja, nije imalo zagađivanje, a radili su sve fabrike. Da radilo se, tačno da nije imalo, ama nije imao i prizemljeni ozon. Moramo da se protivstavimo na 3O, ako treba, i to da se objedinimo i sve gde treba da to najavimo i da kažemo i da pričamo sa istinom, da ono što je građeno u vreme Atlantide moramo opet da napravimo za naše idne generacije, jer ovako kako što je brat Ibra nije dobro. Znači tih orgonskih piramida su bili vrlova tih piramida, ali najbitnije posle metera je bila i vodorodna kletka. Znači, kad već imamo negativan jon, kad već imamo etera, mora da imamo vodonika i kiseonika. Zato ja kažem kutleš, za mene je vodorodna kletka, a za nju treba dobar elektrolit. Znači mora da postoje oko rtanj, oko visoko, kako i oko kočinjima, velike rudnike za bar. Ne znam vi kako ovo kažete bar, ono što se kreće. Krečnjak. Krečnjak, tako. Znači mora da ima mnogo krečnjaka, zato što krečnjaka su koristili kako elektrolita za elektrolize na vode. Za mene je to nastanak sveta, to je nastanak života i isti ovaj generator, ko što ja kažem, kutleš ili vodorodna... Ok, Ceco. Znači, vodorodna ćelija je ista ona po kome je pravena i ova kvarcna ploča sa topljenjem i lijenjem. Znači ona dostignuje temperaturu do 6000 stepena. I ti dokazi gdje imamo, a to je dokaz da Atlantijanima ili drevnim Balkancima su imali veliku tajnu da su palili oganj od vode. I to je način na koji su sagrađivane piramide i zato ne može da gometne spored mene kao Vlada Pavlov način kako može da ima po 3, 5 i 10 tona. Može tako jer sve je izgrađeno u kalapima, kod nama imalo više crvenica, pa su građene velike blokova od cigle, vamo u Egipetu ima granita, imame više peska i sve je to pravljeno u kalapinja na topljenje i lijenje. Znači, kad završi topljenje i lijenje, produže dalje. Ova istina koja što mi imamo danas na ovim kvarcnim pločima, niko ne može da dokaže
da to su ga klesali. Znači, tačno se vidi da je građen, da je napravljeno u Kalapima na principom na topljenje i lijenje sa ovom znanje sa ćelije, vodorodne ćelije. Da su zapalili vodu i ta temperatura dostignula do 6000 stepena. A ova je još jedna tajna koju su imali Atlantijanima, zato i umem da kažem isto da i Wilhelm Reich nije onaj koji što je stvorio organske energije. Organska energija potiče mnogo odavno još od nastana sveta, jer ako nema generatora od organa, nema da imamo i etera, nema da imamo i negativni jon. Negativan jon je ogan u našem telu koji pali kiseonika, a kiseonik pali proteine i jagljenohidrate i sa tim imamo energije. Ovo zamisli Ibra su znale drevne Balkancima ili Atlantijanima. Znači, prvo, moralo da bude vulkansko mesto, vtoro, moralo da ima krečnjaka, treće, moralo da ima živa voda i četvrto, moralo da ima ćelija vodorodna. Oni su živjeli i su to sve radili po principu na elektrolize na vode. Znači, sa time su pravili sve. Imali su problemi koji su i rešavali. Su rešavali na način na koji što danas mi poleka počnemo da razmišljamo o tome. Wilhelm Reich za mene je osoba koja je to vratila ponovo. Ono što je bilo za vreme Atlantijanima. I napravljena je takva storija od njega da je umro u zatvoru ona, da se plašimo mi sad da gradimo ovakve stvari. Da pravimo ovakve stvari, jer ako ja sad pričam od ovo i pravimo ove organske generatora, mi ćemo da kažemo slučajno, čekaj i ti si sledeći Wilhelm Reich. Znači, ne se slažem s time da organskim generatora koji znamo danas potiče od Wilhelm Reicha, već potiče iz početka života na zemlji. Zato mi Balkancima moramo svih ovih dokaza da ih stavimo na jedno mesto, da sve to, kako ja i ti šta radimo, da se priključi i drugi, da sve ovo odgonetnemo, da dignemo veliku famu na ceo svet, jer Anglo-Amerika ili nova religija koja je nastala od Konstantina i Jelena, hristijanstvo je nešto što je mnogo opasnije danas i što treba mi da živimo u ljubav, bez razlika kome na ko pripada, mi svi potičemo od jedan izvor na žive vode i od jedan pratatko koji je dao svemirski materijal na svih nas. Ovih dokaza su povezani sa Oriona. Znači, Orion je centralno sunce. Oko njega vrte svih horoskopskih znaka. Znači, Orion počinje sa kočevima Rigel, piramida izgrađena u sadzvežđe na Orionu Rigel. A završuje sa Sokobanja i sa Rtan i još jedna druga piramida koja što ovde do Rtan, evo, za prvi put ovde kod tebe ja objavljujem. A oko Oriona vrte svih horoskopskih znakova. I svih ovih piramida su napravljene za da imamo mi život danas i kad dođe ove velike kataklizme, na svaki preokret na ere od riba danas u Vodolije ili prethodno od ovan u ribe, imamo velike turbulencije od Alkone, znamo jedno veliko sunce od našeg šta može da uradi, jer je po veliko Alkone, dolazi do ovih kataklizma i ovih piramida su građena na takvi mesta da može da se neutralizuje velika kataklizma, osobeno kad zemlja ulazi u prstinima Alkone, a već smo tamo i čeka se moment kad treba da izađemo, a kad izađemo znate da ovo magnetno pole na dva atoma
znamo ko povuče poviše, veliko sunce poviše može da vibrira i to su znali sve oni i ono što je u biblijskom napisano i kaženo, ja ne se slažem za Mojsije i kad je prošao preko reka, to je sve u vreme od jedna od druga era, gde kad pomine i posle to nastanuje ove kataklizmični i mi znamo da Sahara nekad je bila more, Sredozemno more nekad nije bilo more, Jadransko more, Jonsko more nisu bili prije Atlantide, u vreme Atlantide. Za mene unišćenje Atlantida je unišćenje Troje i zato se i Odisej izgubio u Italiju današnjom i se vraćao po Jadranskom more nazad. Znači Italija je bila u Sakobu, Italija je bila zajedno sa nama Balkancima po celo Jadransko primorje, jer Jadransko more nije postojalo u tom vremenskom periodu i zato mi imamo uvek bliski odnosima sa Turcima, sa onima koji što žele da bude po veliki Balkanci od nama, po veliki Makedonci od nama, jer oni su bili, oni su služili za sporedni posao, logistike, kad su bili po obnom runom. I tada, i oni tako da od ovde nastaje onaj bratubistveni rat, spored mene od Latin i od sin Penelopa Oresta, jer Hermes, Merkur ili Odisej, 6 godina mi znamo u Odiseja da 6 godina ostaje u Italiju sa Amazonkima i da ovde Latin je njegov sin, a ima još jedan drug koji ga čekala Penelopa, a to je Ores, i onda mi moramo ovo da sredimo jer mi postojimo ovde, mi živimo ovde, mi živimo na teritoriju, na našim predsima, na Atlantida, ona je pod nas i ima mnogo dokaza da i ova piramida, ima mnogo piramida na Balkanu gde su pola i od samih kataklizmičnih, i od sama kataklizma druga polovina je mnogo dublje u zemlju. Zato imamo i mnogo dokaza, zato se pojavuje ovaj kvarcni kristal, ovih kvarcnih figura u Makedoniji, u Kočanima. Već sam pričao da 3 mnogo bitnih artefakta za ceo Balkan su kidnapirani od mene, od nas gde smo gi čuvali za ovih dokaza i to od niko drugi nego od Ugora Kočani. Znači, napravljena je krađba sa fingirani pretres kod mene za nadlekarstvo, su uzeli 3 ploče koje su kvarcne i su dokaza praktične za ovo što ja večeras pričam sa tobom, brate Ibra, i imamo pismo Kuine, ona za koga pričamo, imamo drugo pismo od koje je nastalo Avesta pismo, a to je sve to je pismo od Lemurijanaca, koji su isto taka Atlantidjanima imali isto pismo. Isto tako, mnogo što je bitno je ovde što osven Pajonska Giza, osven Egipetska Giza i mi imamo ovde Pajonska Giza pod nama u Kočani, onaj pojas sa 3 piramida na Oriona. Tako da onaj okret od 3000 godina, na promjena na ere, da dođe sad Orion, da se poklopi sa tih 3 piramida u Kočanima, potrebno mu sa 6000 godina. Znači 3000 godina da stigne do Egipet i nazad da se vrati. 6000 godina da bude ovde opet, da se poklopi sa Oriona ili da dođe do ona Bitlejemska zvezda koju svi mi znamo, a to je to da ne može Isus da bude kako što Biblija nam priča i kaže i piše, već era ribe nastaje u zalaskom ere ogna, a to znači da treba to znači da imamo negde oko 3000 godina, a ne 2000 godina kako što mi to znamo, a isto tako i oko Aleksandra Makedonskog, svi znamo da danas manipuliše s nama
da zavrti jedan krug sunce mu se potrebno negdje oko 27.000 godina. Ja s time ne mogu da se slažem, jer jedan krug ima 12 podelja, svaka podelja ima po 30 stupnjeva ili 3000 godina, to znači da treba da ima negdje oko 36.000 godina. Ako ovih godina koje su ukradene podelimo na 12, doći ćemo da Aleksandar nije bio u tom vremenskom periodu. Onda ćemo da dođemo do istine da Aleksandar Makedonski je onaj biblijski Mojsije i da mi Makedonci ne idemo kod Egipeta, već se vraćamo od Egipeta. I da naš Aleksandar Makedonski nije bio nikakav vojn na konju. Sve to su uradili Rimljani iz vremena Avgusta Oktavijana i njegovih istoričara. Još samo ovo bih hteo da se pridržim na ono da tačnije da nemamo mi istorijskih dokaza o takav lik koji su se priča u Bibliju, jer na veliki zapisničar ili istoričar u vreme Isusa je Tit Livij. Znači Tit Livij je bio zapisničar Avgust Oktavijan. Isus, pored Biblije, se rađa u vreme na Avgust Oktavijan, u vreme Kleopatre VII, u vreme Izrod Veliki, u vreme kad je Kleopatra VII bila velika carica. Znači 14 godina rađa se, priča se o njemu, a Kleopatra VII ne zna ništa za njega. Zamisli, niti Tit Livij nije pisao nigde ništa za njega. U njegovih dekada, u jedna istorija iz Rima. Znači imamo 35 sačuvana glava gde on piše za uništenje Bela, za uništenje prestolnjene Bela u istom vremenskom periodu gde Biblija nam prestaje raspetije. Znači li to da je Makedonija raspnuta na 4 djela? Znači li to da onih godina koji fale iz Biblije nisu se da je bio na Tibetu i Makedonija nije bila još porobljena iz vremena Rima, pa je došao u Makedonije? Znači li to da ova velika bitka među Makedoncima i Rimljanima sa petom rimskom legijom ili Cinci legija di Roma, koja učestvuje u biblijskom raspeću, je ona koja što pobeđuje i onaj krst koji što nosi Isus. Znači li to da je to zadnji makedonski car koji je volio mnogo u Makedoniji i želio je opet da vrati carstvo na svoje mati Kleopatre VII, jer u to vreme Egipet je bio svetska sila sa Kleopatrom VII i ako uspeo brak i nije bio ubijen Julije Cezar od Senata, od Galima, onda Isus kao sin njegov ili Cezarion Nemunel bi bio nalik na Aleksandrog Makedonskog, vladar ceo sveta. Ali kad je ubijen Julije Cezar, počinje nazad da ide sve. To znači da Avgust Oktavijan je polubrat biblijskom Isusa. I naravno, ja i ti se borimo za trona. Ti si Isus, ja sam Avgust Oktavijan. Ja sam tvoj opoziv. Jer Oktavija, sestra Avgust Oktavijan, je rekla na Kleopatri, za ostalih deca od Marka Antonija, ja ću da se pobrinim. Ali za Cezariona moraš hitno da go
sakriješ. I ona je pomogla u onom godinama koji ne su stavljeni u Biblije da ide na Tibetu, a Tibet nije bio nepoznat na nama iz Balkana. I onda ono što mi sve znamo je ismejavanje na naš car sa ona kruna od trnje, sa ono sve što radi na nama, a mi znamo još jedno drugo, da ja i ti treba doprava da radimo na zadnji prestoj na Makedonije, u Efesu, na Beli, na Dionu, na Kleopatra VII i Mark Antoniju, gde mu ona pripremila put na Isusa. Znači sve od Egipet su preneli u Makedonije. I zato ne mogu da se slažem da je bila zapaljena biblioteka u Aleksandriju. Ako je bila zapaljena, to znači da je bila prazna. Da li me razumiješ? Apsolutno te razumijem. Dragi moj Vlado, dopusti mi sad da završim ovu emisiju, jer ne bih želio da idemo mnogo preko 1 sata, a da nastavimo ovaj ciklus. Naime, objavit ćemo sada naživo da ćemo nastaviti ovaj ciklus naše borbe. Želio bih da kažem nekoliko riječi. Vlado Pavlov je svjetlosni vitez. Nisu ga mogli kupiti ni za novce, ni za interes. On je moj brat. Jer svi mi koji se tako lako odričemo naših potomaka, nismo ni vrijedni da živimo u njihovoj zemlji. Zapamtite to što sam vam rekao. Pomozimo vladi. Na njega je ogroman pritisak, reperkusija, pokušavanje da se slomi. A njega kao jednu motkicu, jednu malu motkicu je lako slomiti. Ali ako mi svi kao snoplje žita zajedno s njim stanemo, ne može nas slomiti ništa. Nikakva nuklearna bomba nas ne može slomiti. Ja vam ovo ne govorim iz nekih svojih suludih ideja. Ja vam govorim jer sve ovo počinje da bude sve jasnije i jasnije. Niko od nas ponaosob ne može sam. A samo kad smo zajedno, tek tad smo jaki. Nemojte dozvoliti da nam naše pretke spominju zajedno sa Slovenima. Tako ih skrnavimo. Tako ih poništavamo za sve ono što su oni živjeli. Za svu svoju životnu energiju, za svo znanje koje su nama prenijeli. Mi smo 5. generacija, ili kako se to kaže u indijskom vedskom znanju, mi smo materijalna generacija. Generacija prije nas, ili civilizacija prije nas, je bila umna civilizacija. Oni su svoje stvari umom pomjerali. To znanje su naši stari ostavljali zapisano kao piramide, ostavljali zapisano kao stečke, a su poslije te stečke prebacivali da su nastali u 12. vijeku. Nikad nijedan stečak nisu mogli da dokažu da je nastao u 12. vijeku. I nikad nijedan stečak nisu mogli da dokažu da je služio kao nadgrobni spomenik.
Ni kugle u Zenici nisu mogli dokazati. Mi, da ne bi ovo ispalo neko parafraziranje, treba da budemo ponosni na sebe. Kad nam je najteže, a sad nam je najteže, da se združimo, da ne gledamo ko je Srbin, ko je Hrvat, ko je Makedonac, ko je pravoslavac, ko je Turčin, a ko musliman, ko je Slovenac, a ko je Austro-Ugarin. Jer po meni nije ispravno da moga dragog Nikolu Teslu, koji je moj idol, spominju kao austro-ugarskog naučnika. On je bio Srbin. Ja kao musliman se u to kletem. Ali smo mi izgubili svoju snagu. Izgubili smo svoju vjeru, izgubili smo svoj čast i ponos. Zato što su nas vjekovima i milenijumima trali, ubijali, porobljavali. Nametali nam svoju istoriju, svoju vjeru. Nametuli su nam i svoju hranu i sve to. Ali smo mi i dalje tu, duboko u našim srcima, panonski mornari. Zapamtite to za sva vremena. Nije naše more otišlo. Naše more nas čeka da sazrijemo. Da sazrijemo, da budemo na nivou na kom smo bili naši predci. Kažu da u Bosni i u čitavoj bivšoj Jugoslaviji žive samo dvije vrste ljudi. Oni previše pametni i oni previše glupi. Mi nemamo sredine. Ja vas molim, svi u vas, da ne budete oni previše glupi. Takvih je mnogo. Nama trebaju srčani, pametni, iskreni, što ne rade ni za sendvič, ni za črljenu. Što se ne mogu prodati ni za kakav novac na ovome svijetu, a imate pred sobom, a ja mislim da je njegova slika još ispred vas, čovjeka kojeg nisu mogli kupiti. A ja ću, ako Bog da, ako me zdravlje podari, napraviti taj film o našim predsima. Da mi jednom za sva vremena zapušimo usta anglosaksonskim vračarima, da mi njima kažemo, čekaj malo prijatelji, ja poštujem tvoje, ti poštuj moje, ja sam ovdje bio prije tebe. I nećeš me stavljati ni u kakav zoološki vrt da pokažeš kako smo mi divljaci. Mi nismo divljaci, mi smo narod sa Panonskog mora. Prvi smo bili i prvi ćemo uvijek ostati. Ja se zahvaljujem mom gostu, Vladi. Ako Vlado si još na liniji, ako imaš šta još da dodaš, molim te dodaj. Da, ovdje sam, brat Ibre, hvala za sve. Radit ćemo, tu sam, ne plašim se od nikoga, niti od MMF, niti od Svjetske banke, oni koji su se ubili Gadafija i oni koji što prave nove granice. Ja uvijek kažem, nema bolji hristijanin ako ne voli Muhameda i nema bolji islamista ako ne voli Isusa ili Emanuel Cesarion. Znači, ono što je mnogo bitnije što sam htio da završim sa ovo uključivanje s tobom, brate Ibra, je da Isus biblijski nije ono spored mene, već on je bio tu da vrati u normalno ono što je bilo u vreme Atlantide. Za mene religija nije od sada već od Atlantide, jer u to vreme bio je veliki napredak u Moloha, opare i ovih žrtvovanja koji do dan danas se rade i ovih
nakaza koji su sve pravi oko nama, da moramo da im kažemo da je tako, da vi druidi ovde mora da završite, jer vaše čarobnjaci ne pali više kod nama, jer vi to koristite od vaših mentora, a tih mentora su došli ovde još pred 48.000 godinama u jedan veliki rad koji što je bio na nebu i njena planeta koja je bila između Marsa i Jupitera je bilo unišćenja i oni su došli ovde da živi pod zemlje, a mi kad smo došli ovde u to vreme nastaje unišćenje na Venera i za mene, brate Ibra, ono unišćenje na Atlantida prvo je unišćenje na život na Veneru. I za mene Dedonoje je Pelagon ili Beli otogan, Belagnija, ono što znamo i u Indiju kao ogan Agnija, i mi ga ovdje imamo na Balkanu i u Makedoniju Agnija, a ono što se dešava i ono što priča o Slovenima, nek ostaje ta priča za naših polubraća i Turcima. Oni su tih Slovenima koji su došli ovde i koji su napravili nemir između nas. I završimo ovo sa anegdota koju što je pisao Herod i rekao za nas Balkancima da ovaj narod je najveliki, najpametniji, najsilniji, da bi imao jedan vladetel bi bio najveliki u ceo svet. Ali oni su samo poradi toga slabi jer nisu složni. To prvi ko je dokazao na Balkanu je naš otac na nama Makedoncima, Filip II. Nažalost, 90% kod nas u Makedoniji voli očuv Tita, nego njihov otac Filip Makedonski, ne znajući da i Tita je spavao sa knjige na Filipa kako da objedini ceo balkanski narod. I zato ovo povezivanje jednom pred mnogo godina go je napravio Filipa, za mene Olimpija iz Bosne, njegova žena u tom vremenskom periodu, za mene Dioklecijanova palata gde prvi put je video je izgrađena i sagrađivana od Filip Makedonskoga, a za mene Olimpija je nalik na lepe Brenje. I zato imalo i u Sarajevu olimpijske igre i ako se vratimo i na Srpske krajine gde ima najveliki žrtva, doznaćemo da neko to sve uništava i želi to da sakrije, jer i mi imamo ovde Pela ili Bela i tamo ima Pale. To je dokaz da Filip je znao šta treba i ne slučajno je napravio taj brak da se smiri strasti na balkanskih naroda i da se protistavi tada na veliki Darij III, a mi danas moramo da se objedinimo i da se borimo protiv Anglosanksoncima, oni koji što do dan danas prave ono što prave i vreme je, a se dokazalo to da nitu mi, nitu vi, nitu Srbija, nitu Crna Gora sama ne može da živi. Mi smo živjeli milenijuma zajedno i opet ćemo da živimo zajedno. Za Veliki Balkan sa ljubav, samo ljubav je moja parola. Ostajemo tu, imamo mnogo dokaza, a tih dokaza stoje i čeka nas da ih dokažemo, da vidi ceo svet. I to je jedna velika stvar, da ne se plašimo i da vidimo već sve posilne i posilne, jer univerzum čeka na naše objedinjenje, opet da spasimo sveta. Volim te, brate, budi živ i zdrav, tu sam uvek, ne odustajem, iako ima veliko zlostavljačko udruženje protiv mene, velika hajka, eto, kao što vidiš, posle 3 godina rad sa institucijama, opet sam dobar
i produžim dalje. Oni imaju svoj posao, ja imam moj posao, vidit ćemo ko će da pobedi. Ili dobro, ili zlo, nema drugo. Volim te, brate, budi živ i zdrav, čuvaj se i čekam te u Makedoniju. Hvala ti, Vlado, nemoj ništa da brineš, zlo ne može da pobjedi. Želio bi da iskoristim jedno vrlo kratko vrijeme, jedno 20 sekundi, podrška studentima kao i uvijek i svoj mladosti na ovom svijetu, jer ta mladost smo mi. Budite mi dobri, svi zajedno u svežanj. Kad smo u svežnju, tad smo jaki, jači smo i od čelika. Kad smo sami, mekani smo kao pamuk. Volim vas sviju, do skorog viđenja, doviđenja sa Ibrakadabre.